wan chan watie kan studio kan kawa karwoko wa no ne ke lu wan ko ni president Yoweri Museveni merne mero wan bin ka choke kai go kunu je wa ne una chuli umero ngo wa pe kwere umere chak lu RDC e chak lu we come met district wen e chak bedo pen ka choyo jime madako meri kere nyim president Yoweri Museveni e ka choke ma giri o beri e gulu choke mari o tini na pawe bongwen watigi tim madong tia tiji kumlok me na chula agenda o bipo kona ki kuno tij pa MPs tingo tij pa nga tingo petien lokane wano pega tij wano watiga tij o pega kora chula agenda beri no wachon be watiga tij dong tije pegi gor doge mabe wa mero mage gor karataj ma ine kwanye miu ni tap ka chama mero chochot lo ma pera tek magas pa kelo ene lok madong pertak la wen ni mindset waroja wilwa kwa nining bien jimi wen matime lo woni aki tam wa radio station radio passes o wanti lokene o aki tam pangarmo wa komme gangi wa kalam wa choere o aki tam chan beri wit Ariane ena yele ye amerne ge declaring week uberi capital PNP ke bia chara ha capital tiene capital ye labor capital land omerne we dano and atiti mas gonna PhD economics we dano ge declaring chalo gina chen ma pere tek lo wen pien ino bergi chene ino bergi ngom ino bergi labor erga wi betia tinyo be gi mope be ko watie ni dan cho digu wi ti katamu ngo chan ai wi kai wacha ni chene pe jebani angeni gini tame wi peti ka kelo chene jebani tamma iri cho itamu en tamme chera en manane palari wa ni itom yele trading center e ba chale wa de ti ko perme gangi wen kuno murambe pe ma oje kene we ko da ko no tij ma pira tek ma loyo wen tij meria mo chan pe pir jal tij mo wana chul watemo ni dano ai porro cha paro yo ti porro nyo cha chel ti porro pur katala chel dugu gang nong nyo cher ron ka namo i center mu ker ber a digu pe o e porro dano matia tij office ako digu donyo cha rio wa cha paro chel diga tij in ka ki pe ni tij ngone anati ja an la pu pe pu me katala cheti la ko du gang ero mere pu me bear around no pe tiga pu me la ko ke pa bulu wa pa bulu ni bear around ne tiga pu me bear around na ye ero pe me la ko ni du ya mio la bola como mera ilona ije tie won kom me chuko la long tie re business kenyo a ije carmen mo nyu pur fu o will pick up chapit eno ki come ela re mo pa la kwera wow obiri Gulu City o wiro sibakol tamun to kade to maro lor wi or mer mar sibakol wi poni pick up ana tir ki koma ba ka wiro ci koma potie ka to te mango o bayo sibakol o bino wiro kwere ki la panga o a direct pero dak pa bojer panene e amor ai de ake gango digu ke gwana ne wen no tia bulle gi poro ki pia marne ti u chen to ka pe yur ka duga o pur chi ko nyim o bino char dok chene bia char watin ine jere pore pur ka tala che ti mer ko no lake kon kai pur ka tala che ne na che manire ne pier de pur ka tala pier de por fut pe ka che be kan te one ko ta te ri kwene e ne bal dano mir lokin metich o lokin metame wi pira tek ma konya pe pen mono piro kan ni man mono emere pen ano tim ni interest pa NRM ki interest pa joli wan ma be balancing ni ko ma chiera mero tim mero ngeni interest pa NRM tie me don Uganda me don lo ba joli tie ko ritam man ti lo ba joli kan ni kan ngara ti opposition ene don la tera ba joli tim gin ma NRM opinion Uganda ke gin ma ke goye program ma tie manifesto pa NRM petie again is actually so ko ritam ne NRM tiki plan mel wenye ko ma actually ko waka okere pian ka po a ke kenyo chi benero ni government ti amerte mo maraji ko ma kun government ti ami wa chiling ba PDM
ngara mer ne gedok mi chene dano marto chene wen latino mer ke come o gamo ali ba che gere million a chiel me pdm chabira rio puti mero ote maburi e dok gol tiengo barania mindset we pe kata mo mo tien lo kana chene o man o pe ki mai we in dano kare chene ni pe ko e be gin me cho e me atima pe ini mwakani I we go betie kai romo chocho e ket pin mai cho di ko ke neno ni wangi ata mo no mera wil diga bit a wilo don wangi ata mo no mera bet ke dien ario konya ki fu da wilo miro plan ni betie machal in machal dana tien lo ni ngat ka no plan etie uno chene o no ngo plan tie era ini choi gangu diku ipe wa kina tema World Trading Center goyo card to ko ludu Marco ton mielen kira pa para ni wayan jalo wene tiro pa gawe wege Joli operong ayam nare man dia kokain Richard ni wel jemi ti maracho dugu penyo gikel ko richon won ko mo gamulok me ko ni wel jemi ana waya ya chori da kan moyo pero me wel jemi ti lo ario me achien kayini mer fu ma ichare wel ma be wonu ko ra fu jemi ma rom kayini puru wun soyabin ke ken ma o kelo soyabin ni o kera resto matie ko tia mia chiel ichare wel ma be ero ngar ma tia puru soyabin kan ngar ma per mura ngar ma per la pena ma no per nyugi gore ka chiel kwe ene mio ini chare wel ma ben bien petika purje marom wel perango larme me ario o ya ni were age chan gok le ya rio wele pe poro ya no e lo win petini mo ma yini chero ka wele chuki no ne rio diang do kilo duro ali wa pa kilo chel endo man gima wan pur gini wele poro ja mo ke ken wel rio pe poro be rio be do kan mani kon kan ke jom pe cham ber pe pole ke ricaro carro wa age cham pira te akane mero gogle kay gogle cha mo ken koni ke ber pe gami pe ko mo bina tu mi example angyo mera to loko ha mi example lokale me go mp sa kana si lokale o John len lokale ni pira ta ane kar me campaign amero wati an kara ko ber gumba diegi madano mena gimira ku yo bere wene januari go inda par bit ma ana tika dok diegi na auto diegi na magamina a bit do nyalo an wengu go rudi so I did daddy Parabéns. no diegi mano tie gimia in total maroma para chiel achiel mone gi kwalo achiel mone go ngoti mudandi abungwen now e ko abungwen ya bit nyualo dong wen go ngo rudi no rapa so No, tiang no. tie gi do ngo pa pa med gi mon mano abungwen mano tie ni pa abungwen tinana Vocês falam. karo lo fo ka ma gi ngar mo pe lo ko operation harmony ma wanu be di ye ka choke pikar malach jemi mati operation harmony pira tek umiro doni a chula agenda umiro doni i program ma go machalo APG me lo bona pi acholi ana poya la chweje goku ki kamotie kamba pat poya mata wala fo dog meto miel chare we dong pero no tumo ki ganga ni pe unero gango ko kere wa logo unero gango kare wala fo ma te ara da meno la diet mp Anton Akol ya meno wo pa to Akol mp Mikila no ya mor wa atigi karman a jol America ke the able a chairperson we go beti gumma diet mi tuene ya me go a juli i beti gumma diet mi donc la pen ma lwa ko mi yoki donc bene lok ma mi mi a giki a penir ma tirne ni won kom a foi mater pala ring foi o